Hallelujah. Mensang mga chorus. Ismewada na katlas. Mensang what? Praise you, Jesus. Mamaya naman po sa raw, mayang ipaklang ng Luke. Kung umawan Luke, ralaut isak lamaw. Ipang watagasang radikaduk silulal riisak payo. Kung umawan Luke, ralaut isak lamaw. Radikaduk silulal riisak payo. Silulal riisak payo. Amen. Makmail tiar. Jesus eragatin masani yang Rael karasaras potet. Emen kumail, mamia na si pubuki, emen na salongala, tame aban wiya. Asode ban buligi di me tuwek tuwemeno, nan kel, o koway rabaki seli mesalongalaro. Elaw tiar, aniye tiaratar, eban berenda o kitang pawe, bon pope, walang niimwe, o kapakon pene, kambakabakan, o menimbegan, o indayang rail, kumailiang ya berenda, poy tiaratar na isip mesalongalaro. Ero kumailan ese, poiduan me pan wiyawin nanlang ban barangida kolula o wuliya kaptan metipanamen laut sang ramas kan tuwek tuwamen mesota nane kolula pilma liyemen manamoni silver isak miye ewap salongala tame ban wiya. Esura ban isigata lamp o koka na nimo o rabagi ma wasakaros elaw tiar. Aniya tiaratar apan kabakon bane kambagabakan o menimbegan o intayang rahil mailiang ye perenda o itiaratar te itiarer neisent mesalongalaro. Eri ituan cholangan kotkan ragan paran kita metipanamen akin kolula o uliya kapula. Jesus ale pilgadin masani olamen memianan menain ki butrak riyamen medugdugo pundayang seme ipa kiyang yela paisay mautanay sang nin soso semeo eri palang besang soso ang nabutrak riyameno. Amunin ranagay, medyo ab natkila pa ise sang ni esoso, o wiyata moni ko, o selok lang sap to heo. Wasay kasela malye na moni ko, ni mausuat o tiyak suat. Kamusala, mekoros, meaniki. Muri lek labalabeo ap lel nansabo. Putako ap sabiyata tupagla. Iyari parala ren pulitak ken sabo men poentatok re. Pulitak ken sabo erik katarala putako. Nanagalen puik penkin apapali na puingkan. Putako ap kin megila emen yangkang kanen puingko ap sote megin kiyang. Katkateo niya kolular nan kabede meng lalaki yawan rakan kisin mga rene na ipapa tron tatong ko aiban megilar amen mga iap panuta o purala ren semeyo o intayang ipa itipatar ren ko turem isolar warong ken 9 kenye eruwiyakin nyela amen nom lutu Eri utate purala ren seme. Second karani imo
ay babaw kelangata nan kapete metek magit kita kualap kambakaben naputako ieri changalata poleti o michek aputako apunta ipa itipataren kot obil rewi isular warong ken wiyagen ye non putak aseme ap akarbene elet latu ko o intayang rail kumail bitbit wato luko makayo kasalel o kalikawita kumail kiyang ring nin sentin pe o shoot inekan kumail wato ko pul mororo o kamela pagkatail en kamatup ki panay butakat melar ap mauta esalong alar ap tirakta irail eri chapta arail kamitupo tayo bano an sansal kapakap kailangan kami samat kot pwegi anso may pen kami may teng kit chorus may pagon baner wasakset wasen bilbureng ayo banen anong may masan may kot sa kami dala may suota at koyok tabi suota dalakong may mirey men kak sawas kiyang rey sa ulang chorus te irail kan chorus Naban korang yang may masan. Imagarata ipagmayin kot ngan may sarawin katin kayeti o kawait. Insong chorus makone ngan san salong kit chorus. Sangan me loud del me chukchuk. Kabaya to may masan ng kit chorus. Ranwat ni marami at kaon sa kamo Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Minmen po rin kaburayang mensang mahokoros. Hallelujah. Praise you, Jesus. Ola ba na ibatak mensang wat? Emasa ni yawan en kot pakong kamuy ongay. Tibil ko sa iya, yawan en kot kasambal ki kamuy ongay. Men po rin kaburayang. Yawan en kot kasambal ki tapakong kamuy ongay. Imen kami dala memorin patakwat sa ilban kaker kosaneti wen laut wen chelap wen labalap en limbakwat makot an kiyong amenemental mensangwat nanan watawat magtail watak kot ta Jesus uya karas-ras silu Memen kataman kiyang kutayal tuan lembak me peni. An kiyong emenemental. Yawan en kot kasambal ki tapakong kamuyong eh. Irasulu memen eukiyang kutayal ranwat kayo kasambal ki wana lembakong katail, kasambal ki atail Pilibil. Kasambal ki atail Pilibil. Karayawa sotakin managela katail. Sotakin managela katail, kamuyong ay. Kasluwa kin kisi-kisi katail, kimakayo kasalil. Kimakayo kasalil. Kot katin kasambal ki atail Pilibil. Puksaraw ka teteng katail, magkatail may bahan bilata, magkatail bahan kolanan hell, ta kolanan lang. Irayo magkatail kalap watak men kataman iratson iralaw silu, rajigdagaysak silu, nanirayo ko sa iya. Kiyang katail Pilibil. May ngay may bahan bilata, may bahan kamaw lang, tamela. Kahit din kot may bahan bilang iya. Kitail me ban pilata. Yawasa kitail ban kola ye. Nan watawatan ran wat chay kilang tuan. And Jesus melal kasiluan karasaras me kataman kiyang kitail. En ko cha limpak wana laut kiyang kitail en pilata. Pilipil mire tail. Kaya so tayo men itinggi ang aramay sa nuya tamag tayo men ruya. Melal ni tayo sirikan.
En kota Limbok, magdaibang lang ninduan damet stansal nan met. Putako ko sa iya, Baba, kiyang paise, sang nanam soso, wawagi kayo, sota an seryo, sanggaras mi rente an babaw. Babaw man gipung en kiyang soso ren seri, kay den seri ang babaw. Warong damentan da baba kiyang paise sang nan am soso. Wagay second time megot me sermanet wiyata, ta koto keta. Puyen gak ko siya me miya soso. Abo indayang babaw, kiyang iyay soso. Ikame nila me baba menet pilwewe ki yawasa me manakap menet. Kokolang ya. Pueki alimpa ka non laut. May teng seryo. May banda songan baba tamen me ban may teng namen en kulang mela. Ta kula sang wasa me mau ta kaselel. Lembok kin binsansal da niya tail may tala. Ni tail tasabal matay sirikan. Arail Pilipil. Sirikan kin kairta o lelanso yo magtail baba nono kinanana may tala. Kaya sura ban kak kilikilang rail arain. Ibiliyang kami dala me miya anso makot may teng trail en kolokol sirikan retail o lelanso yo raban penuya rail koyok. Ibil kami dala me tama ko trail ban skuli kiyang nechay sirikan magday ban skuli yang rail song mau kay raban kola sang trail raban teman-teman tama ko trail pataki yang rail er. Buksara bel katete trail nan Proverbs kasaleng trail me katailen kairatan ite sirikan ni song mau kan penirail ban laut la raban asa takot tama mau and we are seri teme pulopulkan palilaut panta palilaut magan nakalabalap magan pain men we Israel ta pain matamatawa merese sang tama papa nono ese arikareta remen matamatawan utorta matamatawan may sang papa nono matamatawan changasang nono papa boyaki ay, ikin kalawalok ran koros. Ikin muat. Ikin kamang buik. Koto me, kuali wiyame. Ay, pangatar. Imen jangasang ay baba nono. Itu adalah putak me Jesus karasraski. Kalalabag maintain ka mo na yung papa, kiyang niya ay soso, kiyang niya ay pais, sang nanam soso. Sa ikin ta koto kita maura ba men ababawan kapayata i. Babaw may tengi nanwatwat tailwatak tanaw palang basang soso ang nabutak riyemano. Matsukutuko, ale asoso o netskila, penale sense. Netskila asoso karos. Mailgin yang watak ko, utan watak, melal tamag tayo watak. Wagay, moing tayo sa utan watak mao. At ne ale asoso o netskila, pen alam mo ni sang asoso. Niyan so male tiyer mo ni bugat. Ako lang wasato. Esudemen karani ababaw. Pumina ban mo karani mo ababaw banda. Sutra mo kan wiyamen.
nan ireo ko saya me kola wasa to melel ye to ma ba ban sote se ta ma ban uya main ma ngai mo main ban trangala Russia bo baba no ban se ta mi ban uya tegis wasa toror ma tosang nimo teimayo ketail kin men changasang wasa me mau changalang wasa me ketail me tematawa me kain sana mau kaperen ap ni mui taikin lalong na napal ikos ko yang kumail ikos ko yang ketail kan ta kumail kan mapulapul tama kumail metemataroan wat medal kumail kan makairta nan sarawi makairta taramimiran papa nono magin kawakaway ran koros tuan puk sarawi tuan maur sautuk tuan maur mau makot mia plano ng emenemen child tama ko dahil men changang sing isang atahil papa nono kan o changaway kahit yan wasa karen changaway wasa to pwegi resese prabanse se dami banuya Mia bilsongan seri may bilgin wrong me pukosaya isolar men baba kay kowe isolar men kan we ay nono hari imo man escape magin kalapsan sa long mabulabul ka raban changala wasagis may ininin to medel me baba nono ban soto wewe ki tama uyawi ikak ko siya to ikak Facebook kwenta baba songkores mau ap ay mo rutan milar nan deep nan song me soto ko ne maglang nang bugat tupsawan waikan memire child mandare iminan may bilmi Russia ibilga ko siya ngay baba nono tuwa chunju na mi China ibilga ko so itong kids Bombay kutay ko sa iba ap yamo mana child more a medalong coach kutay men tola sang imotail kan wasa me ma wasa me sila silmiya wasa me kutay lesa me kutay ban apol ma ban ko yung child o changala wasagis me kutay wawagi me kutay mi ban mercy and total will aramas kak kamay kutay la kutay kak mila kutay kak loyang accident kan kutay kak lalong song kay magkutay sa to kasik pwede kaya changasang wasa me ma wasa me sila silmiye wasa me kutay lesa me aramas pokong kutay loban na say kutay nanay mi sa kare melaut kan koros mewawa ki isinten esaya iban alur aban esa isme inten I feel protected yesa me aramas pukat pan abaliye yesa me aramas pukat pan kilgilang ye o kilang dama mawang ye niyanso me kola college Sorta me wawakin niya. Aramas kak mamahal niya. Aramas kak apene niya. Aramas kak morsiwati niya. Pwede prasorya sa iya. Anihan so magtaikin changasang ko o changalawa to. Imagan uyawiyang child. Taikin matmatawa magtail paren o insa ng mau. Katay ko lang song yo magkatay sa taban insa ng mga okay ni mula nananen watawatan ranwa to kasaya me at changala ininin wasa to melel o lus kila te
kasela apay koros nansong mesuat koros megaktiar. Pugsaraw masa na yung tayo makot wiyata atamo hipo kiyang ranan mochwaliyo me song koros miya. Song koros merana na miya. Kot mo itengera en kakale mga sang song koros. Man koros. Chen chuke. Wan chuke. Mom. Sorta di bilipil. Mga ininin tabla melel. Rabil mi ban matan got me Satan sorta bil kakaranira. Kot masa niyang atamo ip madeba kang chuka makasandig mande na leyang kuma. Tama rawiya? Resapay kiyang coach ora milanan sambawat karada katay daramas pilmilanan kabalen tip katay tuwata tama Paul ko sa iya katay kin metawadak taylan wiyata mamaw ab ni mulak tay kin wiyata mesuat puegi pain atay koyok pain atay kak sudukak wiyata mamaw kota ta beban may teng taylan kak wiyata mamaw Erbol masa ni magkatail kin menuyata mamaw kan. Chay ginesa metaweta. Abni mula. Chay ganuyata mesuat. Chay gan loyang kapal kan pueki. Sote icharan mata-mata umire chay. Sote icharan koyok. Mire chay len kakuyada tama mao. Tama ko ne. Coach. Pakong chay. Kasambal gaya tahil Pilipil. Yam Pilipil ranwat. Kamen changasang coach. Tagamen kotong ren coach. Isme kaban pilata. Coach. The Satan. Hell. The heaven. The nanlang. Insa namaw. The kain sensuat. Lokolok. The parent, Melele, Ren coach. Kitail me ban pilata yawasak tay bang kolaya. Karayaw. Esota kin manogay kitaila. Puksaraw ka tete ang kitail me sangaton itapen kawa. Court kasanetier plan yo men kaporeto aramas koros re. Kaide ni me kareng gdail tipata, ab gdail me pain kiyang gdail tip. Coach wiyata plan yo pen kaporeto gdail koros. Nin chapio, gdail wiya supplement coach. Nin chapio, gdail wiya supplement coach. Serga sambal kay. Niyanso maata mo wiyata tip chay mila ban kanaw tagan tip. Buksara masa ni me coach kosanetian me Jesus Christ. Supplement coach yeros. Emente. Makayo mao, makayo kasalel. Makayo koneng. Men gota matkila kowa ongay. Puegi aso tagatin managay gitala. At samadaman gita anso koros. Naniran watawat magkatrail watako. Taninianso maseryo pura lang ni meo. Esay kinta ko sa iya lamegot. O abil ko sa iya, amimi wasato. Ababa o esayar me. Yun ay butsa ko. Esamador. Tsangala. Pugsara maso ni me, tsangalang. Ren na butsa ko. O paleti o michik.
tuan a saik managela na butako. Kot saikin te managela ko ngay. A limpok karengi enter managela child. En teman-teman child. Ab child de bang mamal gila boy ki kot pit kasane dier masanen kot kasaleng child. Meuran karandor magot ban purato. Onianso maban purato. Purato kareyaw. Kot kasane dier maban katore besang. Sip sangkut. Nakan sang Israel kan mesaykin to kamaula. Kutail ban toror besang. Maaler Christ. O mesota ale Christ. Kot ban it nirano aban wiaranyo meban kainsin suwat melel. Pwede memilikin Christ ban lugluguar. Hapsota ban kakala kamor. Sota ban kakala kamor. Pwede rano nakiar. Kot kasanendiyan me euran. Aman purato. O klang Israel koros. Makasamo yari. Israel mesota kasamo Christ. Panjado ka kotong ren kot. Kutay de bang mamal ki atay lanso. Ni anso mo kutay mamaur. O kot te Jesus saygin te bureng sa palto. Atay lanso. Mimiete. Nan John ralaw sulu redik eisak silu kasaleng kutay me katarato. Yeros and kot. Kot kasaneti. Sabul me yeros. And megi la kowo ngay. Buksarawil masan me Jesus yay kot. Without Jesus, soda me akot magtay lang ranwat. Without Jesus, soda kowo ngay. Anjo ki sa malaro sa sangatila balik so keso. O nain John, de nain Francine, nabutak, katan ki John, anso ra jugduk, iyo, Brandon. Muen resumber, walu da isu. Nansongan sumbar ko. Sa jangan tilo, kasayang ay babakalap, purupurtila tenpe. Kit pagkatai, toda nan stosaw, Seriko yung kismasak, pura bisayk chuwang. Kasuro nung wawa ki walmeno. Eri amuran mawira, seriko kaisang impe. Amen dayang. If no you, if no me, no you. Ha? Sote ira. Pwegi awiya ara great grandfather. Same today. If there is no Jesus, there is you and me. Soda kita. Pagda soda me agot. Kot mamay tata. Kitaan miya. Kita mamamalgi. At ansa wang kot. Tamataman mao. Kot saikin taman nagayla kawaw ngay. Miya planong kawaw ngay. Soda libilis kawa. Miya planong kita. Don sambawat. Kada soda ibuti mal pon sambawat. Mia plan makot kosaneti yung emenemen kita. We are so privileged to be part of this great family of God. Kot sa ikin taman nagayla ko ngay. At tamadaman kita. Melele tamadaman kita. Sangnin tabiyo. Leleto met. Menda makita milan ng tip. Maban pain kitati. Akot chama-chaman cha. Kawawangay. Makabahan ka ko sa iyala. Adaman. Kot chama-chamanuk. He has not forget you. Kotong ren Christ. Kotong ren Christ. Kasilu. Kisakis magin kayo ka sa lalong ko child.
Mendata kata wia tipong coach. Mendata kata changasang coach. Mendata makata manokela coach. Nianso magata kolula. Puratore. Coach kisa-kisa kiyang kata. Makayo kasalil. Makayo kasalil. Radik-dik riyay kayo. Abutoko abwinta iba itibata coach o bilremi. Isolar warong kanwiyakin niya nom butak. Asamewa akarbana latuko o indayang rahil. Kumail pitibit wado luko magkayo kasalil. Magayo kasalil. O kaligawi kita. Usarama sa niyanso magdahil kotong ran coach kiyang dahil the rope of righteousness. Magkayo kasalil. Maaramas pan kulangkin kata magkata wuliya kaptar ta uyala aramas men matoror sanger samba. Ata mo rawutan toror sang samba. Kata uya aramas kay. Makatoro lahat panuya tatogan coach. Kumail pitibit wato luko magkayo kasalil o kalikawi kita. Kumail kayang ring ni sendin pe o suit dinekan. Nan may enansawo ring awiya megot kasambal. Eo karabe poyaki ring niyanso merasili yang ring merakin use rakin sili tiki megot meban pansanti megot meban wiyala megot document yo me santier joro meban kak kawela joro meban kak kasabongela bilben kamela me baba menatin tayang latu kon wado ring Megan sili gini song chorus bebanda met mele met bebang yawi met jay kosantian benene wat wado ben use wado ben kiam ni be pen sansan na angin manaman soso chorus pil purang poyang ran putak manet ay 7 minutes purado melar purang no. Every ko sa yang ren kamela. Si magayo kasalan. Man magayo kasalan. Pagkatay ban kamatuk. Kamatuk kun uyawi niyanso megot niyanso yo megot kasambal. Buyawi reta. Kudaikin kasambal ki birthday. Kudaikin langata. Happy birthday sign. Uyada cake. Chala riyog niya be. Wan chala riyog ki. Uya megot mainin kasambal ang magay pininin. Rabin luke. Pininin itabil pampakabahan sa riyo. Chorus. Kaya so kulang ni birthday ka ngayon. Every kontrosan ko dahil lumumot, ramot na ni Dr. Baso. Ininit tiyong mele. Pag yung dahil kasampal ki, paano niyo kutiyan? At dahil mo sa riyo. Kod kasampal ki ko, okay. Naniran matawatan ramot ako sa iyan ng karasa-rasulun ako sa iyan. Niyanso marat tiyarda. Niyanso marat tiyarda na koy. Onianso me orat yana tana sim me salam ala. Onianso me utak me to puroto. Rena baba. Kasane bitain me. Kapokat me thani mo por. Korenya kamato. To barabaran ki tahane sani sare.
nanireo din katamanong tayo din kataman kay nalang din misinis o barabaran ni Amen nasalamala kami kita na lang din puradong din Mariam sama raan na maula इसमें चमचमा गान में आले तक Kedua-dua memang kata Maryam sama ngalung malaya terkuas. Pusara masuk men. Nandang bisnis, nandang barabaran. Bisnis ki arain perangi amproto krenpot. Kaya listed ko saya me sama-sama kan. Ikan ko saya yang listed or ikan wawa ke me. Rano nandang pon barabaran. All the others were having a great time when we realized this Puradong Christ. Macam-macam bang kumain Puradong? It was a party in heaven. Kumain ka siya ka kailangan tawawa kaya panininuya sa ang laut yung Amen na Puradong Christ. Where are you now? Those are the beginning. Kabilang po travelers. Kung sa'yo ka the enterprise, sabi niya kailangan pa ang isang tanong. Kod kasambal di ko. Kod katalotod na no kayo ma'am. Kwen napagila ko. Kwen nakila ko. Naikat kaburelang kita ni coin sa cent ni Dio asalamala na cent talamala nang karasa-rasa ko sa yaman suba ni sa katalang o kogan ang imo pon wawang yaman kamagit muhin namin namin nanana kamagit na kapag bilang yawasan ng media kaya bilang siya din raba-rabaki Kaya tiada point में सलामना ईदवन God और बराबर कुछ मैंने बात बताया so इसका चलाना नहीं हो आप God के नेचुरल्स open बराबर open ताकत दो पोदरे second का पूरी सा ताकत एमएनएम open पोदरे dan potongan Christ. Paul berkata dia tayo ihancur mo tayo nila kan tiba tayo Paul tertuloy pamahalang mo. Kita sudah kamar kita niya mamawang kita usara masa ni Jesus for the word much bilang ko. Tambak na pagdahil water ng kung sarawin. Magkatadihan tayo. Tuan Jesus, awiyas long yung ininit kasampal rin book. Tuan na sunod dito sa mga kasalang tayo. Na years. So that will be the one and only Son. May manitag rin naman tayo labanan. Would you let your son to die for somebody else? Bisa na ko masaya mahalabas mo tawag na kabaan mo iten no puta ma-emente and maybe na-emente tomorrow. Would you? Tanoro ka. Tama man na tanoro. Pwede ang code din pa mo sa ang katara ng Jesus. Paul gagawin din dahil na Jesus so na din baros kila
Mela na uya-uya ngi tondo. Tunda bilang utang ko kay. You look beyond our fault and saw our need. God loves you and me. Harikan sa sila. Nenya taon mga Mauran Santa o Imwi Katahan sa ang taon o Mela. So, the Mauryan Christ, King also kailangan mo po sa bawat o kailangan mo po lahat. Pwede na, hindi niya mawala ng mga